MeghalayaPost.news. Kiri Khlain Bor Kilanmet ke bakentop ia kari France, Germany, Spain, but United Kingdom. Kilawan Malaysia menta ha kawat Bengkong jangka Kilanmet jangki Shipai Suin kiri ke pertai ha India. Kebelak penyat deka Indian Air Force ha Sulur Air Base jangka Jela Tamil Nadu ya kebelak tip ke Ex-Tarang Shakti. Naduk kan riu tarik haduk ke khatsau tarik benai nailar arajar Arab Ka Tarang Shakti exercise jangki Shipai Suin. Kadai kawai nak kijing Kilanmet ke bahek tam ha ke pertai kebelak pelong dak Shipai Suin kari India. Ke Indian Air Force naduk kisnam baladap bat ke bandang pelong ru ha kisnam ki bansawan. General the Chief of the German Air Force, and his team. And now we're here in India. Indian Air Force is a very important partner for French Air and Space Force. We will touch the sky with close. We are Tejas 1, so we lead the whole gang, which is really good. Nakaliang gari India ha kijing kisha kala khat sombha ya kemba sanpau teli giri ke pertai banwan nasimenta ha kini kijing ya Kilanmet. Nalor kita giri belak kedau kerteng haneng kiwe di giri kiban sawan nasimenta pat ha kawat ke baar jong kini kijing Kilanmet kin top naduk kari Australia, Bangladesh, Greece, Spain, United Arab Emirates, United States of America. Nalor kiwe di ki khat prateli giri kiban long kum kinong pet terman.
Ha kejing Kilanmet exercise Tarang Shakti jangkawat ke baar ke baan sapelong pat ha kilom siap jang ke jela Rajasthan bat Jodhpur naduk ke Sitarik haduk ke Khatsau tarik benai nailor harjar pesau. On sakhi ye giri ke perthai ki banwan man peni bat penher di Liengsuin Thma ki ba Khlain Bor Kilanmet ki ba kentup naduk ke F18 A18 C130 F16 A10 KC130 KC135 nalor ka Eurofighter Typhoon bat kentup ru ye ki Liengsuin ki Shna hapok kari India kum ke Tejas, Rafale, Mirage 2000, Jaguar bat ke Liengsuin MiG 29. Go guys, have a good flight, some BFM today, dogfight. MeghalayaPost.news.